Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko hari abanyarwanda 85 batuye muri Ukraine maze iminsi iri mu ntambara karundura n'Uburusiya, aho abagera kuri 18 bamaze gufashwa guhungira muri Polonye, mu gihe abasigaye bagera kuri 67 nabo bari gushakirwa uburyo bwo guhunga. Muri rusange mu banyarwanda ba muri Ukraine hafi ya bose nabagiyeyo ku mpamvu z'amasomo, ndetse na benshi mu bakorayo babifatanya no kwiga. Ukraine ikaba imaze iminsi iri kugabwa ibitero karundura n'Uburusiya, ibyatumye abantu benshi cyane batangira guhunga iki gihugu. Umuryango w'abibumbye watangaje ko abarenga miliyoni 7 bashobora guhunga, mu gihe abarenga 200,000 bamaze guhunga mu minsi 4 y'intambara gusa. Mu bantu bari kwifuza guhunga harimo abanyarwanda abagera kuri 18 bamaze kugera muri Polonye ituranye na Ukraine, ari nacyo gihugu kiri kwakira impunzi nyinshi cyane. Iki gihugu cyatanze uburenganzira bw'uko abahungiye muri Polonye bagomba kuhamara nibura ibyumweru 2 mbere yuko bajya mu bihugu byabo. U Rwanda binyuze muri ambasade yarwo iri mu Budage, ari nayo ireberera inyungu zarwo muri Ukraine, rwihutiye gukusanya amakuru ajyanye n'abanyarwanda bari muri icyo gihugu, ruvugana n'imiryango yabo, ndetse kuri ubu rukaba rukiri gushaka uburyo bwo gukemura ikibazo cyabo. Mu kiganiro n'ikinyamakuru rya Akadomo cyane kera ku butaka bw'u Rwanda, umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Mukurarinda Alain yavuze ko kugeza ubu amakuru agaragaza ko nta munyarwanda uragirira ikibazo muri Ukraine. Ati uyu munsi abo banyarwanda uko ari 85, guverinoma y'u Rwanda ikaba izi uburyo babayeho, ati binyuze muri zo ambasade ati ziri mu Budage, ari nayo iduhagarara muri Ukraine ndetse na Polonye, abanyarwanda n'abandi bari kunyura ati bahunga, ndetse no mu Burusiya ati birumvikana nk'uko bagiye babivuga. Yakomeje agira ati guverinoma izi neza telefone zabo, email zabo, aho batuye, ndetse naho ababyeyi babo hano mu Rwanda babarizwa. Abo bose bari ukuvugana ati na ambasade cyangwa se abakozi bo muri ambasade, ari ukuvugana na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, ababyeyi babo. Ibi byose ati birakorwa. Alain Mukurarinda yavuze ko kugeza ubu abanyarwanda 18 bamaze kwambuka bajya muri Polonye, abandi 27 bari kugana ku mupaka, aho bari nko mu birometero 50 uvuye ku mupaka wa Polonye. Ati uyu munsi dufite amakuru yemeza ko abanyarwanda 18 bamaze kwambuka bajya muri Polonye, ni ukuvuga ngo bavuye muri Ukraine binjira muri Polonye, twavuga ko bafite agahenge. Yakomeje agira ati hari abandi 27 bataragera ku mupaka, kuko aho Ukraine yashyize bariyeri ya mbere kugira ngo bagenzure ibyo bagenzura niho milimetero 50 utaragera ku mupaka wa Polonye. Abo ati baraho gati, ati kandi urugendo ruragoye, ati kubera abantu benshi, ati barahagera bagahitamo kugenda n'amaguru kugera igihe uzagerera ku mupaka. Uyu muyobozi yakomeje avuga ko hari ibibazo by'amafaranga, ati niyo waba uyafite uyu munsi ushobora kujya ku cyuma ntibikore, cyangwa se byakora bakakubwira bati nturarenza aya ngaya. Yongeyeho ko ari abandi banyarwanda 6 kugeza kuri wa mbere bari bakiri mu rugendo berekeza ku mupaka bashaka kwambuka, ndetse n'abandi bantu 34 bari ahantu hari imirwano, ati ku buryo bigoye ko bahita bahava. Alain Mukurarinda ati icy'ingenzi kirimo nyuma y'uko imyirondoro yabo izwi, ati tuza aho bari, bavugana na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, bavugana n'ababyeyi babo, ati nuko ntawe twari twamenya wakomeretse cyangwa se witabye Imana, ati muri iriya ntambara iri kuba hagati ya Ukraine n'Uburusiya. Abageze muri Polonye bafashwa bate? Guverinoma ya Polonye yatanze ibyumweru 2 ku mpamvu ku bantu bose bari guhungira muri icyo gihugu, no kuvuga ko nyuma y'icyo gihe basabwa guhita bafata indege berekeza iwabo cyangwa se mu bindi bihugu. Ibitangazamakuru byagaragaje ko hari abantu bari hagati ya 4 na 7 bashobora guhunga bava muri Ukraine, kandi nibura 90% bose bazanyura muri Polonye. Guverinoma y'u Rwanda ivuga ko ari ababyeyi cyangwa se abavandimwe bari muri icyo gihugu bakwiye gutangira gutekereza uko bazafatanya n'ubuyobozi bw'igihugu mu gucyura abo bantu. Alain Mukurarinda ati niyo mpamvu rero n'ababyeyi cyangwa se abavandimwe babimenye ko abantu bageze muri Polonye batazaguma, no kuvuga ngo ni ukugerageza gutangira gushakisha uburyo abantu babo bahava, ati haba ku giti cyabo, ati byaba binaniranye nta kwihererana icyo kibazo. Yakomeje agira ati Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga irahari, ati hari ababishinzwe, ati hanyuma ikibazo icyo ari cyo cyose kigashakirwa umuti, ubwo butumwa bwumve, ejo hatazagira ugira ikibazo akavuga ngo umuntu we yabuze uko agenda. Alain Mukurarinda yasabye abanyarwanda gukomeza gutanga amakuru kugira ngo leta ibone uko ikomeza gufasha
abanyarwanda bari muri Ukraine bifuza gutaha. Ni Ukraine rero yagabweho ibitero n'igihugu cy'Uburusiya ni umunsi wa gatanu ibitero bikomeje kugabwa mu mijyi itandukanye ya Ukraine. Bivuga ko umujyi wa Kiev ari no murwa mukuru wafashwe, ndetse n'undi mujyi witwa Kharkiv naho wamaze gufatwa n'igisirikare cy'Uburusiya nk'uko bagiye babigarukaho. Reka tuve kuri iyo nkuru tubone amakuru n'umundi ajyanye n'iki gihugu cya Ukraine aho intambara ikomeje kubica bigacika. Abanyamahanga bari basanzwe baba muri Ukraine babandanya guhungira mu bihugu bitandukanye mu gihe intambara Uburusiya bwatanguje muri Ukraine igeze ku munsi wayo wa gatanu. Kugeza ubu kuva mu duce buri wese abamo turifasha tugakoresha uburyo bw'imodoka then bakagana ku mupaka wa Ukraine na Poland, araho zigera bikaba ngombwa yuko muvamo mukagenda nk'urugendo rw'ibirometero 20 n'amaguru, ni nk'amasaha nk'abiri n'iminota 30. Uyu ni Fred Mupenzi hatwara ishyirahamwe ry'abanyarwanda muri Ukraine. Fred akaba yahora yiga mu gisagara cya Lviv, ubu ari i Varsovie ku murwa mukuru wa Pologne aho yahungiye. Ino nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu. Nongere ndabaha ikaze nayo ndabice ku masonga mu kanya nk'itangura intambara Uburusiya bwatanguje muri Ukraine igeze ku munsi wayo wa gatanu. Abavuka gihugu ba Ukraine n'abanyamahanga baba muri ico gihugu babandanya guhunga. Abanyarwanda bagwiriyemwo abanyeshure bari basanzwe biga mu bisagara bitandukanye vya Ukraine bari mu bamaze guhungira mu gihugu ca Pologne aho bemerewe kuba igihe c'imisi itarenze 15. Mugenzi wacu Edi Rwema yavuganye na Fred Mupenzi atwara ishyirahamwe ry'abanyarwanda baba muri Ukraine yamaze kugera i Varsovie ku murwa mukuru wa Pologne. Mupenzi yari umunyeshure mu gisagara ca Lviv. Nahageze mvuye muri Ukraine mu mujyi bita Lviv, ni nk'umujyi wa kabiri wa Ukraine. Umujyi waba uri mu mijyi muri iyi minsi yaba yibasiwe n'ingabo z'Uburusiya kuva Uburusiya bugabye ibitero ku gihugu cya Ukraine? Oya, niwo mujyi kugeza ubutekano abantu bose bari kuganamo, ntabwo uri mu gace kari muri tuya duce bari kurwaniramo. Gerageza tubwire mbere yuko mufata icyemezo cyo gufata inzira mukajya mu gihugu cya Pologne aho kugeza ubu ngubu mwahungiye, ibintu byari byifashe gute? Ese abanyarwanda mubana mu gihugu cya Ukraine bangana bate? Kugira ngo dufate icyemezo cyo gusohoka Ukraine ni uko mu ijoro ryo kuwa gatatu ahagana mu gitondo nibwo barashe. Ntabwo twigeze tubigira ibintu bikomeye kuko bari basanzwe n'ubundi barwana turuka kera, murabizi, ahubwo bafataga agace kamwe karimo inganda wegereza, ariko nibwo perezida ubwe yatangaje ko igihugu kigiye kurwana bitakiri mu bintu by'ibiganiro. Umunsi ukurikiyeho nibwo batangiye kurasa no mu makuru bicamo bavuga yuko n'abaturage ubwabo bemewe gutunga imbunda bakajya kurwana. Icyo gihe nibwo twafashe umwanzuro wo kuba dushaka inzira twacamo kugira ngo tutazahura n'ibibazo. Abanyarwanda muri rusange batuye muri icyo gihugu bangana bate? Ndagereranya ubu ngubu navuga nka 74, ariko kugera mu 100 kubera ko harimo abasuye mu Rwanda mbere yuko intambara itangira. Hari abanyarwanda bashobora kuba bari muri turiya duce twibasiwe n'imirwano cyane cyane twegereye igihugu cy'Uburusiya, aha ndavuga nk'uduce twa Kharkiv, za Kiev n'ahandi. Bari ariko ubu ntabwo bakiriyo, bose bamaze kugera mu mujyi wa Lviv baratekanye. Turi kugerageza gushaka ukuntu bavayo nabo, ndakeka ejo cyangwa se umusibe ejo bazabashizeyo. Hanyuma gerageza utubwire uburyo murimo kugera muri icyo gihugu cya Pologne. Ese bikorwa nande? Hari uruhare leta y'u Rwanda ibifitemo kugira ngo ibe yabakura muri icyo gihugu cya Ukraine kugira ngo mugere muri Pologne? Kugeza ubu kuva mu duce buri wese abamo turifasha tugakoresha uburyo bw'imodoka. Ubu ngubu ibiciro biba biri no hejuru, ugasanga bamwe bafite ikibazo cy'amafaranga ariko bakayihuriza hamwe bagateranya kugeza ubwo babonye bishyura umutaximeni, then bakagana ku mupaka wa Ukraine na Poland. Ariko no kubera ko ubwinshi bw'abantu n'ubwinshi bw'imodoka araho zigera bikaba ngombwa yuko muvamo mukagenda nk'urugendo rw'ibirometero 20 n'amaguru, ni nk'amasaha nk'abiri n'iminota 30. So iyo ugeze hariya abamo gutegereza kubera abantu benshi, ariko icyiza abanyamahanga babashyira ku ruhande n'abene igihugu cya Ukraine bakajya ku ruhande ko nibo benshi, twambuka neza urebye nta kibazo. Hanyuma leta y'u Rwanda nayo iri kudufasha kubera yuko hari abakozi babo babiri bohereje ku mupaka wa Poland, urasohoka bagahita bagufasha kugera waso ukagera nta tike utanze, ari ubuntu, bakanatwitaho. Urebye tumeze neza kugeza ubu, kandi nizera yuko n'abari inyuma nabo barakomeza kubitaho kubera yuko turi gukomeza kuvugana kugira ngo twebwe twabashe gutambuka
tubabwira uburyo babigenzamo na ambasade ibidufashamo. nk'umuntu wabaye muri icyo gihugu cya Ukraine ibyo ari byo byose urakimenyereye umenyeranye